Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Uba Allantry Dkhar ubade Vice President ke UDP Sengkemi. Ulapen pa uba ka UDP ka kloy ban Pdiang ye uba Anthony Kongwang, Lada Rung Shakaseng hadien ba ula depmi no na ke NPP. Ulaya thu baya ka kamban wat kertong hapen ursla, la IT ha uba ringkat lang lendem ubade UMDC kathan. Uba alan ulapen pau bawat la ka UDP kaya trailang, bat ka NPP hapo ka sorkar jela. Henry ka UDP kan Pdiang kertong Beit hapen ursla, namar kani kadai ka rai jong ki pat ba. Ako may kan bati baalan kita mang kita mat UDP. Ini mi kubor baba Anthony uturono UDP. Hadim bagi sa NPP kada sisal tane kuno. Ke katu ti ngam tanang manong bakaday na bakamday. Hoy. Namar ka kam gadang don Allantry jiya. Hoy. Ngataray gaban bahi namari katu kam la budget OMDC talang kadam. Hoy. Ba ringkat dendam. Hoy. Kan baha bapi keren banyu kubor bakambanya. Nilai kan beri takadaw ko menjo sa pinaka state kay nomor ba. Ko kampat poy sa level jungi da. Hoy. Karang day haka special level nita. Di haru mata bapan kertong tiket patan kertong bapan tiket na pulsla. Haru mata ikan hitong ba kung mga ongi fi la benset ini ka kam ako kan fi jung MDC galang kadam. Hoy. Di pat umpat ay report sani. Di kan long Beit hi nga manong ay itu. Jika don jikremen kumnol na yung marah ini kisni yujud ba kayu UDP ka kwa ban kring ba jikino kirsan ni kamba macam perston kan ban sok banyakon. Kan kampiang kumta banyakon ni perston. Ada yo ni kan perston. Kata ti lada fi ong slane hai ru kajing kusang di habya kumta hi kan sok kam. Maka UDP du ka kabutbang kabun stay napay kum kilo. Ha. Last election kita kajing don vote bang din takadaw ni hapan Allantry ban yo ban sei kusong ba don kajing kerman. Tuba neru syuting balay mi kunshu. Pu ongkum no ipi ongkum no. Yang kum yo banyak keren si sisa. Andai katung kajing report ubah ringkat kelong ba im dan mensim so bani ya sekeman. Banyak pun. Tiki kibut cumba jangka UDP dan kumba 10,000 tam. Saya kidang ni ada mentane kidang kapsat na. Kung bakalong hi ya new po badu 4% kidang ni hi. Ang ni hi katung kajing suto katung report bagi yo lagi circle. Hendak election berarti pi suto hi. Hoy. Lada ni baklase kosong kalaban siya. Hoy. Lada ni Pdiang bereu kosong kalaban ki rusuman. Namar i baka UDP ba NPP kiya telang mang hasokar NDN te balay pi yakon persa apa di bawah perstul balay pi hadu benda dan you nukit kamba ma di bawah perstul. Ni samsay ni Kita na circle mo. nukit kam jung ba perstul. Kung kajing susu jung ati ilami. Ilami kanday. Dewa. Kajing itlay lang sorkar, kajing ilay persa ko konstituensi kadang ni jong benta. Dia betul. Kung ko political party ni ang not nakapos manginiyo yung lakam sinsar aladi. Hoy. Namar niyang kanong rem jong sinsar pagba. Hoy. Aladi kita upadi jong ka jual bro. Hoy. Ngami dan pembulu kajing saya tang mengiak lang serta bahasa di konstitusi waktu membet so bagi ada besar. Maka ni jadi lekajong pemerintah election kalau lekajong pemerintah. Ini Pdiang coba Anthony Kongwang, terdapat Anthony Kongwang in Rung cak UDP. Pikir yang Pdiang ini. Ya kata ke manu pun buat Pdiang.
Gede. Hindi kang ban nila dan si way ki at anang bon katadang siya. To. Tingin kitbok ba tuniin. Bro, sa UDP. Kung ba pilang not manyakon na kay UDP. Tapos sila. Takblesh bun ba alan? Balang TP bat kum vice president na kum na haka UDP. State Vice President. State vice president ma. Ito. Takblesh bun ba alan? Nili. State election committee lano pinsyong. State election committee. Ang information. Ito. Takblesh bun ta. Nili. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.